Odin o jora thanchake choba onkhana ni bagai phan thonlai tongmani jora phai sokpaika. Patient nargi tongmani no but belai patient ongi thangke bo chayango. Jeng asuk bo siaya borok bai thangjagi tongnani. Ko ekjon leaders rok thangjagi tongmanu rang post rijagai but hazar jon borok ni sentiment bai borok bo thangi maya. Abono chini nini ani phan jeng joto Tripura sani phan. Tini phungkosang jora Bubagra press meet khai choba ongkharnani saklai rika orobo teibo kabangma kok Sakha jengje important point no norongno sanai. Agotolani baksa negative borrongni kok no teibo Sakha Bubagra delimitation no tei tangai bono barbar home minister marinka obono teibo illegal immigrants no tei Sakha bo and last Sakha bo CPM rokni tongmung torjak mano teibo Jungoro joto norokno mo points rokno analysis kainong sanai. First, Bubagra to confirm ke saklai rika Greater Tripura Land demand ni bagai 30 September 2023 wo Tripura Bandh nei 6 am phungni simi sarik jorani 6 pm jora ADC area wo simi tangi ADC area simi bon khlaika hinke Bubagra Sakha general area rogoto chinibo ase influence karini bagai jeng ar rogo bon khlaimaya but je buini dofani borok tongnai rok bo chini o demand no support khlaikangka jongbai baksa most welcome hanai Bubagra Sakha tau phayo agotolawa achukoi negative role play khlai tongnani kok Bubagra Sakha hai hanai baksa intellectual lok agotolawa achukoi decision nai tongnai nangmaya khayei nei Bubagra Sakha real Tripura agotola ya hanai para amsa yose hanai Tripura lives in Agartala. The real Tripura lives in the ground. तो यहाँ में कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि डेवलपमेंट ना हो किसी को फोन करके रात के 11 बजे पॉलिटिक्स करते हैं फोन का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारा जो भाषा का आंदोलन काउब्रू कॉप तिप्रासा जो भी आप बोलना चाहें हमको अपना भाषा अपने अधिकार वी वांट टू राइट इन आवर ओन स्क्रिप्ट Whatever we choose. तो यहाँ में अगरतला में बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल्स डिसाइड करेंगे कि नहीं होगा वो कौन होते हैं क्या उसको किसने ये अधिकार दिया कि डिसाइड करने के लिए जब 95% 98% ऑफ आवर पीपल वांट टू राइट इन वन लैंग्वेज आप कहाँ के शहंशाह हैं कि हमें बोल सकते हैं कि आप नहीं लिखते तो these are elements which want to deny जबकि I know Pinaki people like you यहाँ में आप लोग हैं you will have no problem in university they teaching so there are elements in Tripura which want to create पुराना जमाना जैसा एक communal strife but मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज का Tripra's youth they know their problem is not any community their problem is lack of khansa within their own community Bubagra no barba home minister tangi maringka Bubagra o kok no Sakha chini o demand no tei onek no kabangma kok salaika hanai ko ekta unclear kok rok tongkho aborong no sung salainani bagai barbar home minister bo maringka hanai bar overall je meeting mani abo onek positive ungka government of India bai hanai chini o demand no borok bo sajagi no belai no positive hanai Bubagra Sakha delimitation ni kok Bubagra Sakha delimitation ungnani nango hanai delimitation asamo bo ungka hanai delimitation ni sikang chini Tripura sa dofani je chini rights constitutional rights abo sikang mannani nango hanai Tabok illegal immigrants ni kok sal faike no nukbai khana news rogo Delhi no manjakmani Bangladesh ni Rohingya rok Tripura o phaimani Bubagra Sakha o illegal immigrants no tei orosung haikena habrui tonkangka ulo future onek problem kotor ongi thangi mano abo chini Tripura sani simi ni bagiya amo buini dofani bororong ni bagi ba Dagnugi mana Bangladesh o economically unstable ongi tongo so borong nugo Tripura hapnani simino Chini Tripura ke tamo illegal migrant nokno tonnani jagada jeng mo thanchake Tripura sa wancha hinyaoi logi kaisa ke fight khlaina nango moni against illegal immigrant ni against hone Bubagra Sakha asli CPM roni kok sak no torjak mano tei Bubagra Sakha hai nei Bidhan Sabha election bo borok alliance partner congress no singya kari no candidate ju hone tabok bo by election no thansa miloi fight khlaina hone kok chablai tongma yagulo bo nije saichung decision na hare candidate diwo hone
फेस टू फेस बाय इलेक्शन बीजेपी बाय बरक फाइट खलायका पाइलिया अंगै थांका ताबोखे दुस्रिबो चिटिंग खायो हनै चिटिंग खायनानि बा नरकसि सिकां फास्ट ब्लासा चिटिंग खायनानि एक्सपर्ट ताबोखे बाय इलेक्शन पालिया नाब्ला आगे जे बक्सा नगर पाइ तंमानि आबोबो पाइलिया रुलिंग पार्टिया नरक साक साक आसुकता तर्जक दे हनै बुबाग्रा साखा सो ओ जागा पाइ थागो जों आसुक लाइन टू लाइन के थालिया जों और जे इम्पोर्टेंट लाइन्स जे पॉइंट मेन पॉइंट आबो शेयर खलायका नरक मनी फुल प्रेस मीट नायनानि मुसुं खांका आलादा चैनल रगो नायमनो फुल प्रेस मीट सो पाइथको छानानि मुसुंगु नरक ले बुबाग्रानो लगिरि बायना दा 30 सेप्टेम्बर 2023 व त्रिपुरा बना प्लीज कमेंट खलायदि नरक जे बुबाग्रानो लगिरि बायना हिंगे